số của nhưng mà một thằng thằng một trong SP34 ngày nay mình dạy học hết formation management system chưa được bóng nhưng họ comment sudo NVIDIA SP34 nó nằm bay bậc cao folder SP34 hay được không hay nhưng bay comment sudo NVIDIA đọc thì nó ao với nhưng LS nằm bay họ mơ folder nó không SP34 nó miền cùng với miền finance HR IT management sale hay là stock dương phở cầm anh sudo nó là bay add group mùi nó không nằng hay nó không group mùi nó miền miền con gì block hit finance hay ARD hay năng management TD hay sale hay stock dương phở cầm anh sudo add user hay nó không group mùi nó nhưng miền bảy nhưng mà group nó miền bảy user hay không user nó miền user muối user phí hay user bảy hay cho màu comment mới tiết add user ARD muối ARD phí ARD UP hay add user viết ARD 7 hay nhưng comment sudo user add user mới viết nhưng add user finance muối hay add user finance phí hay add user finance 7 hay comment mới viết sudo add user sale muối hay sudo add user phí hay sudo add user 7 hay nhưng comment mũi tiết sudo add user stock muối hay sudo add user stock phí sudo add user stock 7 hay nhưng comment tiết sudo add user management muối sudo add user management phí sudo add user management tiết 7 hơi cái lại ní nhưng mà cao user hơi thấy user nó miền phần này được không năng nhưng comment user đăng bay user đăng bay nó add từ cho group như mùi hơi TP này add user ACO nó là bay add cho group như mùi đài hơi sudo add user finance nó đăng bay nó nhưng ở map add cho group như mùi đài hơi sudo add user sale mùi pi bay nó ở map add cho group sale này mùi đài hơi mùi tiết sudo add user stock muối đó stock muối pi bay nó ở map add cho group mùi đài hơi nhưng sudo add user management muối pi bay nó ở map add cho group mùi đài hơi lại sudo get then group ITD nó làm bay so mơ dương add group muối miền là bay nó là dương add thôi muốn nó TP nó đôi kia đấy add group ở sudo gen group ARD nó làm bay so mơ HRD này nhưng add môn nắng nhưng add môn nắng thôi hay này được như đấy ở nằm bay so mơ finance mùi pi nông đài mùi pi đọc bay nông đài hay này được như đấy và sudo việt and group sale nằm bay so mơ là sale mùi pi bay để nhưng add cho mình sudo gen nằm bay so mơ group để nhưng
មួយទី3ហ្នឹងយើងប្រើ command ls ហ្នឹងដើម្បីមើលវាថាវាជាអីអានេះវាជា root អញ្ចឹងយើងប្រើ command sudo on ហ្នឹងប្រើ command ហ្នឹងដើម្បីដូរទៅជា hd hr ប្រើទៅ command ហ្នឹងទៅជា hrd ខ្ញុំប្រើ sudo sudo ch on ហ្នឹងដើម្បីដូរទៅជា it1 ប្រើ command sudo ch on ហ្នឹងដូរទៅជា finance 1 command sudo ch on ហ្នឹងទៅជា cell 1 command sudo ch on ហ្នឹងទៅជា stock 1 command sudo ch on ហ្នឹងទៅជា management 1 ហើយខ្ញុំប្រើ command ls ហ្នឹងដើម្បីមើលថាជាបោះណាគេអានេះជាបោះ finance អានេះជាបោះ hr អានេះជាបោះ it ហើយជាបោះ management ហើយអានេះជាបោះ sale ហើយអានេះជាបោះ stock ហើយអាកន្លែងនេះហ្នឹងយើងកែប្រែពីដក hr ដក x ហ្នឹងទៅជាដក2នេះវិញអញ្ចឹងវាកែហើយពេលដែលយើងកែ permission ហើយវាចេញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ command sudo login it ហ្នឹងដើម្បីចូល it មួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលបាននេះនេះថាយើងប្រើ command ហ្នឹងដើម្បីចូលទៅ SV34 ឥឡូវយើងចូលបានហើយ SV34 IT ឥឡូវខ្ញុំចូលនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយខ្ញុំកើត MPDA IT មួយនៅក្នុងហ្នឹងមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំពេលដែលយើងបង្កើតហើយយើងប្រើ ls ដើម្បីសូវាមើលនេះឥឡូវយើងបង្កើតបានហើយ IT មួយយើងយកអា IT មួយហ្នឹងចូលទៅHR ហ្នឹងចូលបានទេពេលដែលចូលបានហ្នឹងវា load permission deny យើងប្រើ sudo login ដើម្បីចូល HR មួយហ្នឹងឥឡូវយើងចូលបានហើយខ្ញុំប្រើ cd sv34 cd នេះ sv34 ចូលទៅ sv34 hr នេះហើយយើងប្រើ command mkdir hr ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតហើយយើង ls វាមើលhr មួយនេះដល់ពេលរួចយើងប្រើ cd នេះដើម្បីចូលទៅក្នុង sv34 it នេះដល់ពេលហើយវា load permission deny បានន័យថាចូលអត់បានឥឡូវខ្ញុំsudo ដើម្បី login ចូល user finance មួយម្ដងទៀតខ្ញុំមិញវាយfinance នឹងខុសខ្ញុំសាថ្មីខ្ញុំចូលខ្ញុំវាយ command sudo ដើម្បី login ចូលទៅក្នុង finance មួយ
ចូលបានហើយខ្ញុំឥឡូវឡើងនេះប្រើ CD ដើម្បីចូលទៅក្នុង SP34 Finance នេះហើយខ្ញុំបង្កើតMKDear Finance មួយនេះហើយ LS ចូលទៅឃើញ Finance មួយដល់ហើយខ្ញុំប្រើ CD SP34 IT នេះដល់ពេលរួចវា load ចូលបានទេវា load permission deny load permission deny មកខ្ញុំប្រើ command sudo នេះដើម្បី login ចូល cell មួយឥឡូវខ្ញុំចូលបានហើយខ្ញុំប្រើ command cd ដើម្បីចូលក្នុង SV34 cell ហើយយើងបង្កើតMKDear cell មួយនេះហើយយើង ls ចូលទៅឃើញ cell មួយហើយយើង CD ហើយយើង CD SP34 IT មកដល់ពេលរួចវាចូលអត់បានទេវា load permission deny វាហើយយើង exit ចេញមកខ្ញុំប្រើ sudo login stock មួយនេះហើយខ្ញុំចូលវាបានហើយឥឡូវខ្ញុំប្រើ command cd sv34 ដើម្បីចូល sv34 stock នេះហើយយើងបង្កើត MKDear stock មួយនេះហើយយើង ls វាមើលមកឃើញ stock មួយនេះហើយយើងប្រើ command cd នេះចូលទៅគឺ sp34 it ដល់ពេលហើយវាចូលអត់បានទេវា load permission deny ហើយខ្ញុំ exit វាចេញឥឡូវខ្ញុំ sudo login ចូល management មួយហើយខ្ញុំចូលបានហើយយើងប្រើ cd sp3 យើងចូល cd ហើយចូល sp34 management នេះហើយយើងបង្កើត MKDear management មួយនេះហើយយើង ls វាមើលមាន management មួយហើយយើងចូល cd sp34 នេះចូលបានទេវា load permission deny